chibai ule voin hi October ni kwa sang ni somti panga lo ni le ta a India ral thuam thu thar Super Sukhoi siam an tum chungchang tele S-400 label an tum chungchang te kan soidona in lo ngai thale theu don nia India hian ral thuam chi sang sang nei zinga boro ka tanga be nalaka a invent na thaber pol chu S-400 missile hi ani arin oma me thla a Pakistan nen anin nuai deuh tumpo khan Pakistan missile laka alo invent na man rolian ber chu S-400 hi ani S-400 hi kumsang ni som pariat khan India chuan Russia ne na tangin panga aleya aleina man hi dollar tluk le ding on nga chuang zet ani Russia hian pathum apeto a panghi dang chu kumthar sang ni som ni paruk khian pek le atumani S-400 pakhat ti hi squadron khat ti na ni a then khat chuan regiment khat antia then khatin unit khat te pon ti a soidan chikrang deuh mai ani a thilin ang vek ani a hetia pakhat kan han ti hian missile pakhat ti na lam kha ni lowa S-400 pakhat hian missile tam tak akeng tela thiam angin kan han soi fia chin don ani S-400 a hian battery pahni a oma alema kan mu hi missile battery an ti chu ni a kan mu ang hian motor ni om tak te rocket ni om tak te le antenna ni om tak te a om nuai maya avaya ain kop hi missile battery pakhat ti na ni battery kan han ti chu mi zo po ina battery kan ti ang khani maya a spell chu car battery te kan tia inverter battery te kan tia changle mobile phone battery te kan ti boka khatiang ang battery akha a spell a hi chu ni amai ro chu man nain ang lo ti na ni mai chau chu S-400 missile a chuan alema kan mu hi battery pakhat chu ani battery pakhata hian rocket timaila missile ka chuana paruk a oma he battery pakhat hian missile za som ni pariat akeng tel le a S-400 pakhata battery panni a om ti kan soi to a battery pakhatin missile za som ni pariat aken tel chuan battery panni a chuan missile zani somnga paruk a om don ti na lo ni ta a ti chuan S-400 pakhat squadron khat chu missile zani somnga paruk ti na ani berang chu a chiang em o ka khelawa India in S-400 pathum anei meka pakhata zani somnga paruk vel missile om chuan zani somnga paruk mun thum chu zasari somruk pariat alo ni le a battery kan nga pawh le missile kan nga don ti na ni ber chu kan thre thiam mai em o battery pakhatin missile a chom zat ti mai langin aken zat a hi ain ang vek lowa hlatak kap thei chi long range missile te nai te kap chi short range te le alai hol kap thei chi medium range kan ti ang te kha an vu ani chuan a missile ken zat a chom zat a kha danglam ve zela ain ang lo ve thluah thungani S-400 hi invent na man ruwa ani angin lei khomwal atanga borua ka chu chi ani a stealth fighter te cruise missile te le ballistic missile te po la lo turangai ani S-400 hi melma rocket kilometer zali a hla mi po kap thla thei ani a chumi om je churam pakhatin missile mangin India hi ron beidon ta se chu missile in India lo thlen ma kilometer zali vela a om lai khan alo bitum thei don ti na ni a hla chau hi aveng thei ani lowa naite kilometer somli vel le kami po akap dar chuai thei thawa hei ba ka hian kilometer za som ni vel veng thei chi te kilometer za som nga chin veng thei tur ang chi te alo om thrang thlu bokani van sang lama kilometer som thum vel asang aveng thei boka asang wang khop mai target hi za som ruk thleng a chui theya arolin som sari panni abei thei boka tangkai takani S-400 hi asiam tu Russia baka India China Turkey le Belarus te hi anei om chun an ni ri na langa Algeria hi anei ti hi an soi thina fin fi na takero chu om lo thungani S-400 soini khua hian S-500 ti hi soi chu ani ve fo thina S-500 hi a om nge ya asiam por siam meka ma se Russia po in man thei turin ala nei lo ti ila an boi pui mek ani berang chu tun din hmuna hi chuan khral turati ala ni ri lawani
an siam zo hun chuan India po in anei vele mai tura ngai langin a thange ti chuan S-400 hi India chuan a thatna a hrelak lo te po ani anga label adu ta hiala tun kar top lam hian Indian Defence top official tele Russia ayo te chuan S-400 siam dun dan tu remo in leitir dan tu remo hi an soi ho don ti report a oma an soi dan chuan India hian S-400 hi battery panga label atum ni om takani squadron nga ti angkhani chu kan soi tu angin battery pakhat hian missile za som ni pariat thleng a keng thei kan ti kha chin chia ilangin he in biak na hi Russia President Putin an kumin December thla India aron plo mange ya soi fel mana in rem man antum ni omin media then khat chuan an soi ani an soi dan chuan battery pathum hi chu Russia siam sa an leyanga abak battery pahni chu India siam tur ni in Russia hian asiam dan thuruk a technology po India a hlan ngal don an ti bokani India hian panga a label le ani chuan som anei don ta ti na ni a hei hian China le Pakistan lam ven himna baka tuifin riat kam lam ven himna thlengin a thok thei dona tun din hmuna chuan S-400 som India hian a nei thei ni chuan aram han ven himna atan hi chuan a tok thei viau tura expert te chuan an ngai ani fighter chungchanga India chuan thulom om taka nei thara Indian Air Force ho tu pa Air Chief Marshal AP Singh chuan India in Sukhoi thar MKI akol mek za zela som sari panga chu ti changka na ti tun lai zok a siam that upgrade tumani thua soya Sukhoi thar upgrade tur hi avai chuan zani vel ani ang Sukhoi thar MKI upgrade tur hi ahminga super thar ti emo super Sukhoi ti emo asoi ani dona abultan nan fighter somriat pali an upgrade photanga abak zong chu kum khata som pani atanga som panga vel zelin an upgrade anga kumsang ni som thum panga vela chuan upgrade zo thei anin beisai ni super Sukhoi hi anti thei tak tak ani chuan 4.7 generation tur ani dona Rafael ai te po ina generation zonga chuan asang zok don ti na ni India ina anei san ber tur ani ang 5th generation aleni ngot lo chuan Indian Air Force te tharui poimo ber SU-30 MKI hi India chuan zani somsari vel alakola kumsang ni somnga vel thleng te khi chuan an lamang thei tura anin ngai ani Sukhoi upgrade tur hi nasik a Hindustan Aeronautics Limited hel muna tho turani awangin atak taka hian anti theyangem ti ero hi chu hriat thiam har ri khop maya nasika hian fighter rem khom na mun assembly line pani awma heng assembly line te hi Tejas Mark 1 le Mark 2 siam na atan a ti deu reserve deu ani box hi awangin super Sukhoi siam na atana mun ran buat sai tur chuan hun hi adu rei deu donin a lang box hi a hei ba ka ngai ti thalo tu chu thu maya atop le ang ti he hlo om bokani India hian tun ma deu khan SU-30 MKI hi 5th generation tluk pathuak tura dollar tluk le ding on riat vel senga upgrade adu thu hi Russia lo soi pui to a heng hun lai po hian ahminga super Sukhoi ti ni se an lo ti dai to ani chu kum sang ni som paruk July thla a khana ni a hemi kum July thla hian Russian team te India lokalin super Sukhoi siam dan turan soi howa kumchan ve nu vela asiam dan tur hiti chian final ni se anti a hem hun lai hi India le Russia in dollar tluk le ding on som ni panga senga 5th generation fighter siam antum dun hun lai ani awangin super Sukhoi hi an boy pui chuan 5th generation fighter siam dun an tum mek hi a ngongang ti hlau thon na po hem hun lai te po hian a lo lian hle to nge nge ni hemi Russia le India na 5th generation fighter siam dun an tuma hi tuna SU-57 kan ti hi ni a engemaw chen an in rem to nuwa kumsang ni som pariat khan India hian a ban san ani kha tuna upgrade an tumna hian sumsen hau tak don em hriat ani che alowa upgrade an tum masak lai kumsang ni som paruk vel kha chuan athar manzat ve vel chuan upgrade thei anin beisaya
en chin na tur a prototype chu Russia a siam ni se atak takero chu India a siamani ang ti thleng khan an soi man to khani a ma se engemaw awangin a zuzi le ta ani tuna upgrade an tum me ka hian cheng vaibel che sing ruk atanga sing sari vel angain an ring bokani ala haw tak khop mai ma se tharman zat ve vel chau turani hei hi chu India hian ral thuam lama ma ala tharna sa a tuna super sukhoi an siaman tum hi a hlo tling thei ani ngai chuan Tejas Mark II te amka tele Rafael tenen hian an nei hun ain rual chho ani chia lo poina in dot chho zup dona fighter po ain to del ve thuai na rin omani kan soi thin angin India hian du thu sa ma aram veng him tur chuan fighter squadron som nga vela mamo ti hi chut dan thar deuh ani a then khat phei chuan tuipui ne na kho chak lam nen a veng him vek tur chuan squadron som ruk angai an ti hialani tunari chuan squadron som ni pakua chau aneya atlem khop maya Pakistan lam le China lama hian indona lian thamarualin a thlengang ti a hlo om khop ani pathian zara a thleng lo tura ngai la ralamuan lai hian in tuak vat se thaber ome du tok le ri photilangin ngai thatu te lalpan mal som le theu cheu ro se